warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Di makam raja kedua daripada kerajaan Bone, yaitu Peta Panrebesye atau Laum Masa. Beliau merupakan keturunan langsung daripada Raja Bone yang pertama, yaitu Manurunge Rimatajang Mata Silompoa. Oke, terus ikuti perjalanan kami hari ini untuk melihat atau secara makam raja kedua daripada kerajaan Bone. Let's go. Oke, sahabat semuanya, di sini ada prasasti yang menceritakan singkat tentang makam Laum Masa Peta Panrebesye. Sini tertulis makam Laum Masa Peta Panrebesye. Beliau merupakan raja kedua daripada kerajaan Bone dan keturunan langsung dari raja pertama Manurunge Rimatajang. Beliau adalah raja yang pertama memiliki keahlian menempa besi untuk membuat peralatan perang. Jadi beliau diberi gelar dengan Peta Panrebesye atau pandai besi. Perlu sahabat semuanya ketahui, Laum Masa ini menggantikan raja pertama di Bone dan beliau menjadi raja kedua, dan beliau itu bepergian kemana-mana hanya dinaungi sebuah tamen, karena pada masa itu di Bone tidak ada lagi payung dan beliau hanya dinaungi hanya sebuah tamen yang atau pelindung berperang. Dan beliau memiliki satu saudara perempuan yang menikah dengan Raja Arupalaka. Beliau sangat dicintai oleh rakyatnya pada masa itu karena beliau sangat cerdas, jujur dan perhatian kepada rakyatnya. Pada saat beliau meninggal, diberi gelar Tonglaya Panreng atau orang yang pertama dikuburkan.